Ke puli I he pōnei, koe tau lango matai tupe mai he whakatawhano he motu ko Iapana. Kua o mai paua ki e taha matakau mai I Shuhai, Guangdong, he motu ko Saina. Moe maua he whāhinga hua malolo sino e tau pine aulo, moe pine apakula mai he matakau International Longevity Centre. Whakalawhalahi atu, kua o Esta Pāwihi, hanei he tau tolo tau walatala tutupu ke lata ia moi puli he pōnei. Whakamua koe whahitapu kua mole, ne whakamoli ai e fuakianga he tau tupe lau matai, koe tahe seo mo e tōlumfu maua million yen, he tau tupe Iapana, po ke fuafua taha poini 5 miliona tā la tupe New Zealandi. Ki ralo hifo tau whakaholoanga lau matai mai he whakatuwhano Iapana, ne whakahingoa koe Grant Aid for Economic and Social Development Program. Ko whakamoli ai ma veheanga tupe lau matai nei, ke he whenanga he palimia lilifu o tangi langi whahitau pe kua mole mo hukui whakatuwhano Iapana, lilifu ko o Sawa Makoto, ke he ofisa konsula a Iapana I Okalana he whahitau pe kua mole. Ko tau tupe lau matai nei, ke lata ia mo tau whakaholoanga maua koloa he whakatuwhano Niue, ke pui mautali mo tali atu ai ke tau lekua tupu whakaofo. Ko tau whakaholoanga nei, ko talia kia I tau motu ne ua, tali mai he tau ua awhi hongfulumawalu. Ko whakaue atu ai palemia, ko tangilangi ki he tau tupe lau matai nei mai he whakatuwhano he motu ko Iapana. Moi mai longa fōki e mahuinga he whehanga ianga mawhala he tau motu ne ua, ko amanaki ke whakamanatu e tuanga hongofulu tau he whehanga ianga mawhala nei he tau kahau. Ko amana ki ke liwa ki atu e tau whakatuwhano ne whā, ke whakahui e tuhi whakawe he motu, ke he whano ke pule he aho fitu he mahina ao koso, ke lata ia mo I tutoanga ke tōluaki. Tau whakahoko e wilianga he tau tangata he aho whaiumu aho tōlu fulmataha he mahina ao koso. Kai longona ke he whalua tau whanoanga mo I komisi hakahaka he tuhi whakawe, e tau manatu tupe ha kua naka I tukalonga kua watu ke he tau whanoanga ia. Ko whakamoli ai he takitaki he komisi hakahaka he tohi whakawe lilifu ko pili tālangi, nā kai tokalonga e tau tangata ne whai o atu ki he tau whanoanga mo I tau maanga. Ko mena ia kua tuaha mo I tupe, to neke nā kai tokalonga fōki ka watu ki he wilianga he mahina o kuso. Ko whakamoli fōki he takitaki he komisi, kua lata e tau tangata ki watu ke wili ke whakakese, koe talia po koe nā kai talia ki he tau hikianga ne whā. Pia fōki tau manatu he takitaki he ofisa he tau pulotu loea he whakatuwhano ko Justin Kamupala. Pia ia ke muitua ke he tau matu whakatuwhano tohi mo I tohi whakawe, kua lata tau tangata osi ko tonu hia ke wili ke watu ke whakaonga e ata ia ke wili. Kua whakakisi fōki tau manatu he palimia ke he aho whakatātā he maanga kua lofitonga he aho whaiumu, me hana ole atu ke tau tangata ke watu ke wili. Mai roanga whalahi malafitonga. Tau ana anga he whanu ne takitaki am tau ke pule ki ai. Ke wharu a tau hiki anga whau ki loto he to tolu a tohi whakawe. Aore atu au ke am tolu. Mai whakatu whanu me tohi whakawe, mai whakatu whanu me tohi whakawe ham tolu. O mai ke whakese tau manatu ham tolu me viri ham tolu. He mahina whau. Koe tau hikikianga mai monuina he tau tuhau ni mumui mai tua. Koe tau whakatuwhano whakalatalata nei, whakamua ke whakahui e hingoa he palimia ke he Prime Minister, ke malikisi e numela he whanu iki pule mai he whā ke he ono, ke malikisi e loa he whanu ke pule mai he tolu e tau ke he whā e tau, mo e ke hiki e hingoa he ofisa sivitupe he whakatuwhano New Zealandi. Koe whae maanga ne nākai la whono ia mo komisi koe maanga kua lofitonga na mukulu toi we maanga ko hikuta wake. Tā he whakaholoanga ne whakahoko ai ke whale whono ua I ni awhi ke whuaki ai mo whakamunuina I tau kolonga whuaki mai he matakau mai he taone lahi ko Shuhai mai I Guangdong Province he motu nā ko Saina. Ko whakaue atu e palimia ke he lilifu he whenanga ne hahoko mai paua ki ke he motu he whahitapu e kua mole. Ko whuaki ai lo tolu lemunga fulu e tauna whua ke lata ia mo I tau ngā hua mahuinga he whakatuwhano. Pe he palimia kua lewa e manatuhana ke he whakalilifu e aho fusi masini he motu ke he whakamanatuanga he pule whakamotu. Nā whāno nofo e tau lilifu he motu ke he tauna whua plastiki. Ko mena ia ko whiawhia lahia ia ko maua lemunga fulu e tauna whua pauaki nei mai he matakau I Shuhai, Guangdong. Pe he palimia lilifu o Dalton tangilangi, tō whakaonga e tau na whua nei ke he whakamanatuanga pule whakamotu e mahina o ke topa, he tau nei.
La lafi atu fuaki ke he tau koloa fuaki mai he matakau nei mai hi Shuhai, koe tau koloa mai maanga ko Alofitonga. Ki lalo hifo he taha maweheanga whehanga ianga mawhala, he maanga ko Alofitonga, me maanga ko Shuhai. Ko mai paua ki a lautolu ke lata ia mai aho whakatātā, he maanga ne whakahoko ai he aho whaiumu e kua mole. Ko tau se ai e whakawheoloa ki he tau mana whakalofa, he tau maanga ne ua he aho whaiumu e kua mole. Ua fulmalima e tau moli ne fuaki ai mai maanga ko Alofitonga, ko tau mai paua ki fuaki e tau tangata koli mai Shuhai ke whakawhiawhia ke aho whakatātā he maanga. Ko lilifu i ki pule esa mona ainu, ko whenonga atua ia ke atu motu Solomona, ke whanoanga ke lima aki, he tau i ki pule he tau whaahe fusiika he Pasifika, la whike ai e whanoanga ke ua flumatolu aki, he tau i ki pule he Kautaha Forum Fisheries Committee. Ko lilifu i ki pule ko ainu ka takitakia e tau whanoanga nei, ko ia e takitaki fōu ke he matakau Forum Fisheries Committee. Ko whakapuloa ai ke he tau whakailoanga he whakatuwhano he motu ko fisi, ke he halau tolo tau whawhanga pepa e tau whanoanga nei, moe tuanga he lilifu i ki pule ha Niue. Ko whakakise fōke e tau whakatutalaanga, he tau i ki pule ne ua, koe i ki pule mai he whahefusie ka he motu ko fisi, koe lilifu ko Alitia Bainivalu, moe lilifu ko Ainu, hangauia ke he tau manako, he tau motu e Pasifika, ke le veki moe matakise ke he tuanga he tau koloa tufungasia ke he moana, moe matakise ke he numela he tau ika wahakula. Ko whakise fōki e whalanakianga he lilifu ko Bainivalu ke he kotawhanga he lilifu ko Ainu ke takitaki e tau whanoanga mahuinga nei, ko whakahoko ke atu motu Solomona e whahitapu nei. Ko whahitapu e kua male ne whakailoa ai he whakatuwhano e taha whakamailonga mahuinga ni maua ai he whahinga hua malolo sino he motu, mai ia he matakau International Longevity Centre ke he motu nā ko Peritania. Ko maua ai he whahinga hua malolo sino e tau pine nei, pine aulo, ke lata mo tau ngahua ke he tau huki pui pui tau whanau mo tau tangata he motu. Ko maua fōki e pine apakula ke lata mo tau ngahua ke he tau whahi whawhao sino. Ko tau whaholanga nei ke maua ai tau malolo sino he tau tangata mo i muiloloa e tau tangata he motu. Ko whakakisi ai tau manatu fia mo whakaue he lilifu Palemia Dalton Tangilangi, ke he whahinga hua pui ngangau me whahinga hua malolo sino ke tau ngahua mahuinga nei. Ko tau whakaholanga nei he matakau International Longevity Centre ne whakahoko ai ki Peritania, mo e whinatu ai e eke kāwho Niue ko Dean Rex, ko ia ko he kui he whakatuwhano Niue ke he maua ai e tau pine nei ma Niue. Ko e taha whakatutalaanga mo i tau whakakoanga ne whakahoko e whahitaupu e kua male he whahinga hua takata kai motu ke lata ia mo i Waste Management Strategy. Ko e tau whakaholoanga nei ne kua kauwhalataha ki ai e tau whahinga hua whakatuwhano si pia whoki mo i whalo tau mtakau mai whafo. Ko tau mai paua ki taha mtakau mai he motu ko Nisilani ko Tolkien and Taylor ke tau si ai e tau whakaholoanga nei hane a Losana Sone Holo mo i tau walatala ia. Pehe uru whakatunu ko Hayden Talangi e whakatutala ia mai PCN News, ko tau palana mai tau whakahaloanga ngahua, ko tālanga i he tau uawhe moi hong fulu, ke he tau uawhe hong fumalima. Sina kai whakangahua i hako na kai whetupe ke tau siaki mai wholua tau ngahua whoki. Tali mai he mga hona ko mai ke whainga hua ke iloa e tau mena, kua lata ke tau se, ke lata mai puipuianga he tau ota mo he tau wewe Niue. Pehe whoki a Hayden koe ngā hua nei, koe ngā hua kau whakalataha e tau tangata osi, ke lewe ki mo he tau se whakamitaki e tau ota mo he tau wewe he motu. Koe whalu a mata kupu mahuinga ne hake mai he whakakoanga ia, koe longalahi e tau potu motoka, ne tutu he tau lotokaina. Pia whoki me tau walavao. Pehea Hayden ko amamanaki a lautulu ke lau e tau motoka popo ia, he tau mga hui mua, ka moa e tau lākau ke whakaonga. Ko mamanaki e whainga hua takatakai motu ke liu whakahoko ha lautulu e tau whakaholoanga, he leo taonga Niue, ke whakailoa e tau whakaholoanga ngahua he whainga hua, mai loanga he tau tangata he motu. Koe whāhitapu e kua male ne hoko mai taha pulotu mai he matakau New Zealand Maritime ki lalo hifo he tau whakaholoanga New Zealand's Pacific Maritime Safety Program. Ke langamatai ke tau whakahuianga mo i liu ki kese ke tau mata whakatuwhono tohia Niue ke lata ia mo tau whahe Maritime. Koe tau ngahua ke lata mo tau wakatonga, tau puipuianga ke he moana, mo tau whangalekua ka puna mai.
ha koe tau whakahanoa ki he tau liwekianga ma te whakatuwhono. Tōnga e laulahi he tau motu he lalulangi, ma tuta ki atua Niue, ke he whalu a tau maweheanga whakamata whakatuwhono, mai whalu a tau motu, ke lata ia mai tau whangahua mahuinga pehe nei. Ko mena ia kua hoko mai e tahapulotu ko Dr. Bevan Martin mai Wellingtoni, ke langamatai e ofisa whahingahua e whakatuwhono Niue. Mai longa fōki, nā kai la whai whakausianga po kei hoko taki ia, hanga ao ke he wakatonga, he motu ko Taiwan, ne pēa i ke uluulu ko Pivalisi, he tautau e kua mole. Ko kamata tuai e tau whakakoanga ke lata moe lafilafianga mai ngā hua, he Cool Roof Project, ko e ngā hua ke he tautua whale, ke whakahauhau mai ai he vevela he la, ne tau se he tau whahitau pe kua mole tau whakakoanga ia, ko hoko mai pawaki e whalu a tau pulotu mai he aonga pulotu Auckland University ke lata i me te whakaholoanga ia. Hanei a Losana sione holo me te walatala. Ko e tahatakitaki mai tau kumikumianga mai he aonga pulotu o kalana, ko e ke kafo ko Noah Bunkley, ko liu mai ia ke he motu mai whakailoa ia e mahuinga he whakakoanga nei. Pehea ia ko he whenonga nei hana ko whakamahino ni ke lata mai tau kumikumianga ne ko whita e tause. Kei loa fōki e lau tūru e ka kano henga hua ai mai whakahauhauanga he tautua whare. Ka kano ni ke tukutuku he whai mao vela mai he la ke he tau lotokaina he mutu nei. Ko i e taha pulotu ne tause tonga hua kumikumi ko e ke kafo ko Noah Bunkley mai he aonga pulotu ko e Auckland University. Ko liu mai tua ia ke motu mai whakailoa e mahuinga he tau whakakoanga nei mai lafilafianga. Pehea Bunkley ko e mamnekianga lau tūlu ki maua whae se au he tau whare ka putuia ki he kumikumianga nei. Simo he tau whae se au ia ko e ua se au e whare ko a whiwhilipa uaki ke lata mai ka mataanga he ngā hua. Ka koe ua se au ne toi to oa tu tau tangata kumikumi ke lata me ua e tangata he whare ke hongfu maua e mahina. Ke kisia koe whewhe e longona halau tūlu ne nonofo ke he tau kaina ia. Ko Niue taha mai he tau motu nei whā, ko whakahau e tau kumikumianga ki ai. Ha koe ngā hua ke lata mai whakahauhauanga he tau toa whale, ne kamata mahina iulai he tau kua mole. Koe matanga hua nei, koe taha wala i he tau kumikumianga he lalolangi, mua atu mai tau mumui malolo sino. Takatakai motu mai whaolo ngā hua he motu. Ko mamanaki e ngā hua ke kamata he tau mahina i mua. Losana Soniholo, mai PCN News. Ke whakaosia ki e hatau tōlu a tau walatala tu tūpu ke pauli pōnei, tō lahi e fulu ala mai tō kaolanga i tō tangata e ua tōlu atu ai ki halamahanga ke lata ia moe hawhakatātā he maanga kua lofitonga ne whakahoko e hawhaiu moe kua mole. Tō kaolanga fōki tau lilifu mai he motu, mai tau motu kehe, mai he motu kusaina, ko mai paua ki ke lata ia moe whiawhia he maanga kua lofitonga. Hanei e whala tau ata ni kua pōki me tapaki ai ki e hawhakatātā he maanga kua lofitonga. Tō lahi e fulufluala he aho whakatātā he maanga ko alofitonga moe mana ia amana ki atu ai ki he aho whakatātā, he maanga ko La Kapa, he aho tōlu, he mahina o kuso, ko e hawhaiu me whahita pukahau. Ka pihia hatau tōla da walatala tu tūpu ke lata mui pūli i he pōnei, tuku atu da ui from Luina ke lata ia mui a whiawhi, liu matuta ki mai he pōtuloto ke lata mui da walatala whakaperi tānia. Ka mawehe atu mga aho nei, monui ne pō, ngana wha.